الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرا حمدك الله عز وجل صلواتي وسلامي upravo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam upravo leskeri familju ashabia upravo sao kolla so gjithdingja ka levuz vishime porukencar makea dunja na muklenisar avero sensar muslimaj. Ajde falalen pa inshallah gjiko krajka ka družina mentaro životo pejgamberengor alaihimus selam. Ajde potočno družiname neko borola fencar trebalo gjivdipe mosvoribe ademeskoro alaihisselam. Prete kuvaki tema najanglete dika soski talu i važnost te zapoznina o gjivdipe pejgamberengor. Važno i talo falale na čavodoleske so Allah azze o džel muklaje pejgamberenki kuv sebeb yamenge manushenge tikalena mentalite nina kufureskro te chivenamen con nuri pakai baskor te navensin akala pejgamberia falalen ki puf ameno manusha mashkaramende ka hasineamen ka mudarasineamen preko pejgamberia dobinela pe Allah eskere lillah agaro lillahi Allah eskere objasnina menge soita Allah menge hayri soita lo bila čipe ko amaro dživdi. Po jek tar prva pejgamberije prvo manuš italo o aibe ademeskoro alihim selam. Prete dikao početok osvoribe ademeskoro alihiselam trebala na angle te džana te dika sarsine o hali. Soja dva prvo Allah azza wa jal so stvorinja. Dalje Allah azza wa jal prvo stvorinja Ademe alihiselam ili pak anglalo Adem alihiselam isiamen nešto so postojnelo anglileste. Prvo o Allahi azza wa jal falane so stvorinja poro arši. Arši začinela o Allahi stvorinja poro prestolje. A davajtalo tanko to Allahi azza wa jal za gospodarinela dalea modo taro Allahi azza wa jal naredinelo buke. Palo arši od kako Allah azza wa jal stvorinja falale no kalemi. Save kalemneske kerela pelafi o Allah azza wa jal koga stvorinja kava kalemi va kergadeske uktub zapišim. Toga što kalemi obratinja pe ko Allah azza wa jal kavakrel vama ektubu ja Allah. Soji talo od vas otrebela te zapišnav o Allah uktub meqadir min evveli jevmin ila jevmil qiyame. Zapišino bukjataro prvo dive sađi ko posledno dive so kade singovel zapišin. Po so zapišinjao kalemja kala bukja falale o kalemi zapišinja kava ko lile Allah skoro kova italo ko leuhil mahfuz. Adja itali leuha ploča koja itali garavdi. Moj itali talo arši Allah eskeri azza wa jal. Makatar so halovajat falale. So gote de singovel tomare šereste. So gote de singovel prethodno i talo zapišimo ke Allah skoro kitab. Pošto i talo zapišimo ke Allah skoro kitab, emo barvali, emo čorolipe, emi sekiracija, emi radost, emo nasvalipe, emo saslibe,
А катаро муслимани кога халола кава, онда офтало смиримо. Соскитало смиримо, себе пијачало дова дека о Аллахи азza wa jal леске одрединга. Пошто Аллах азza wa jal туке одрединга, онда ту смирено прифати неа, а дја одредбе Аллахеске азza wa jal. Некој ка пенел. Добро. Ако Аллахи азza wa jal пишинга мере бука, сабан до Аллах азza wa jal ка джанел дека ме адава дека керав ѓунахи, адава дека керав проблеми, со капена, о Аллахи азza wa jal поседуинела джан дипе, о Аллахи джанело бука со сине, емо Аллахи джанело бука со ковен, сав те халювал као. Дали приметинена е зграда кога овела? Изграда пандо темели е хландена. Тамам? О инвеститори со керела дали зграда кога. Постави нела цело постеритари зграда. Емпенела, аке панда битове зграда дикенсарки изглединел. Северна страна, јужна страна, по кога ек инженери джанела панда биули зграда сарковел, кој тало Аллах бартена джанел, месо какера вили пастусо какер. Добро джавер под прашање, добра по Аллах азza wa jal джанела месо какера. Сосканду Аллах азza wa jal нас цитинга. Соскалај нас пречинга. Ачо, дали секој е професорија е веки школа джанела кој ка на кело беш, кој ка на кело одлични? Джанела. Дали тари праведност и тало джанела дека ка на келе единицаја те на кавеле обеш? На неправедно. Праведните повторинел. Ама леске штета кела. Вама на гјарка кел штета премоклада со сиклова. А гјарда на штитуте ове ко дженети околя која со постинела Рамазани, кълдинела по намази, дела зекјати, дела садака, за разлика ни Рамазани, керава, ни кълдинава, исто това. Ја дијајта ли правдине Аллахескери азza wa jal. Додолеска ко калеми фалален пишинга обука соко. Пала дава фалалено Аллах азza wa jal. Шове диве сенге створинга и небеска еми пуф. Пазинен каква сегменти. Која вера пакја и бом пакјана, о Аллах и шове диве сенге створинга и пуф, створинга и небеска, о ефтато од моринга, пучава туме на катар. Дали личинела е Аллахеске офте од моринела? Дали личинело Аллах азza wa jal ту морингове? На. Ако девел ли сијаме су морингове, су и потребно леске одмор, онда на не девел. Јекта родивеса о Муса алейхиселам ко обратинел пеко Аллах азza wa jal. Ем какал, о Аллах, а сарела ли туде дремка? O Аллах азza wa jal ке адја ситуација каклеске, о Муса леек дуј чаше ко вас. Ем ко моменти ке гјалеске дремка теаве. Женја која задремине и ке рја нешто ко вас, о перела туке таровас. Ке адја ситуација кога ли дремке Мусаске алейхиселам, о чаше пере. Ем уштингја. Ева керла Муса дикја сатало халја комана старела дремка, соковела кале космосе. Онда сари си ту ништингјовел, на не те постовингјовел. Ла те'худуху синетун вала наум. Аллах азza wa jal на растарела ле нити умор, нити пак растарела ле сои. O Аллах азza wa jal правален ко диве джума коро, створинга е Адеме алейхиселам. Сар створинга о Аллахи азza wa jal е Адеме.
Откако са створинга пралале на кава космоси, кашта, ореки, рета вера буќа, о Аллах Азza wa Jal нарендига меле коске, джа леко тортари пув различито те анете, кера е прво не мануше. Сар джана си не омелекија телен, ко тортари пувте откорминен, и пув пиштинела син. Мале мандар дукавама. Саđi гото мелекул меут или познато аменде Азраили. Мукляпеки пув терел ко тортари пув. Пош мигај пув те пиштинел. Тогаш о Азраили мелекул меут кава керел. Джанеа со. Побор мангеа пиштин. Со мангеа кер, о хатыр јала ескрутало манге поважно татери пишта. Тогаш о меле кулно утила неко борврсте пув, кали пув, парни пув, лоли пув, жуто пув. Акале пувјаја пралалено Аллах Азza wa Jal керела о трупу Адемесхур алейхиссалам. Коте са акваде сингјовела, акваде сингјовела пралален ко дженет. Уло облике Адемескоро, о мелеки апошмингете чудинемто. Сој си потреба, се дикем пралален. Англало Адем алейхиссалам сина вера створение, но на сине мануша. Сар створенија сине. Пенглола прво со сине сар створенија, се Аллах Азza wa Jal кога створинја каја пув, ајда маре максимија ки школа си кјона чалек експлозија Биг Бен. А ке експлозија спомнињовела ко Куранјан глакобор векија. Еми пув сине тати. Мандалдан бара со сине машкар песте кувенас не пе неред керена сине. Требела сине вактие пувјакете шудрол, перелас не бършима. Куадава вактио кашта увена сине одобор баре фалален со по 10 километрија наупре бајрона сине. Одобор сине баре очајра по-различито дживди песине, со Адем алейхиссалам сине градимо ко шовардеш лактија или денешно мериве, негде и висина ја Адемескере алейхиссалам сине 3 метрија. Сар шудрола и пув, сар сменингјовела и пув, и висине манушенгери тикњола. И најнормално да ленгере бешат тикњона. Порано ко вакти, дико Нух алейхиссалам 1000 берш дживдинела сине. Па те наđа по-дураке кјамаро веко кјамари денешница. Покобор дживдиненас не томаре пхуре. Офтовардеш, ењавардеш беш, кјулица кадике оква чаче пуро, ко димние, шамиенцар, оква ке димо муј. Дали приметинаа више пуре, дали си кјамаре кера? Дали приметинаа дека ко последно вакти са повеќе тернена кени дуњаја, него су исјамен пуре. А кај итали дуњај магјар, джала нателе. Пала дава итало палален, створиме од джинија. А карига палален од джинија, кога Аллах Азza wa Jal створињан, он тале створиме таро плаво пламено. И јак со итало и сила пламен. Поква дело сар плаво со итало од отсада итале створиме. О Аллах Азza wa Jal кога створинге е джинонен, пошминге текерен неред. Пошминге текерен мари бе машкар пест. О Аллах Азza wa Jal мелекон мукела сине зада акале джинонен те расфрлиненлен
te zarobinenolem. Ma katar kalalen trebelna tejana o şeytani sar şeytani lanetullahi aleyh leskoro prestole kajtalu. Leskeri baza kajtali. I baza o arše šeitaneskoro lanetullahi alejh italo kopani. Pa prenesinjovelo. Šungenza Bermudski poluostrov. Okvatan avionja kaj našalgjoveno. I ulema prenesinele vakela ko adava tantalo zarobime o kralija Eđino Nenger. Ko aver hadise o pejgamberi sam kakrel o deđali postojnel. Moftalo kopani. Taro alameti ka metesko talo leskeri pojavo. Dikena sar povrzinjove na obukja. Makari ga palalem haljovaja. O meleke i tale stvorime taron nuri. O džinija tale stvorime taro plamen. O Allah azze o džele manuše stvorime lale tari puf. Pazine na gna kakva puči. Onda sostari stvorime o hajvanje. Sostari stvorime o hajvanje. Ako nekoj pučelame, džana koji sostar stvorime. O hajvanja sostari stvorime. Soga pena, o hajvanje stvorime taro pani. وَخَالَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ Saso postojnela džigo amen stvorinjam taro pani. I ranamen po Adem a.s. O Adem a.s. talo akanaso celo telo. Kijada ja situacija pojavinela pe o šeitani, a da va vakti leskora lafsine azazi. Pazim, oftalo ta rođinija, na ne melek, oftalo ta rođinija, si ne bogobojazno, hatırjača leskoro takva luko, leskoro pašibe ko Allah azze ođe, ko Allah i kervale ko društvo melekoncar, no zapazine njeg buti. Dik, najbaro namazđijao, najbaro ibadečijao, aman pazi na ko akala svojstva i si uprav tute, uništinja satuta. Sa sokadikaka na soku uništinel, akali iblisel. So pojavindjovela ko iblisi, mange konkurencije, nekoj moro tanka starel, Melekija vrtinena Petruja Adem a.s. Pandana nele duša. A qua tari ljubomora fuvela leske taro muj i plola taro zadnik, koje se ame tu mangeve. Palo je periodio Allah azze wa džel nadahninela je Ademeske al-Islam i duša. Ko tara veli duša Ademeske al-Islam? Taro šero. Prvo lafi so vakerja o Adem a.s. koga aloleske i duša pravja peakja vakesamo vaker elhamdulillah. Adem a.s. takal elhamdulillah. Toga šo meleke i rangeleske irhamukallah. Allah eskoro rahmeti tovel upravo tu. Makar ga i sijek pravilo kalali. Te mangljan napredija, kod vas su i situ, da li ko čave, da li ko mali. In šekertum le ezidennekum. Ako tu men se mange zahvalna, te džanem deka ne samo panda poveke kadaftum. So hali vaja katar. Wallahi dingali tu be maksimi muslima, ajde buđe neke rena,
Јек бершо максами пергја. И чај пунолетност пергја, на дека обуд мангела ромро делечија, ке дека тујамо за гачолеске кокер. Сака вако васо керелапе, со цел чални анадикалеске захар добинган максами пало буд берша, абе надикама маро бија ваште кераек бабинате пагеране живелите кера, на кергани захвале алеске азоджер, адава чаво очекни са шамеркенцар да сателил. Те акушел ту те керел ту па послен коркор туке такре, аман бе Аллах со грешингюм туке бе барен сарни фондингюм. На, валлај бушу каро бијасинела туке. Овен захвана која вас одингюмтмен те манген берекет лимото велтумен. Ама на пенгенге елхамдулилла, која да вас опоседуинена, берекет лимона велтумен. У Адем алейхиссалам фалани дикенак неко особина манушеске. У Адем алейхиссалам кога правѓа пе акар дикјао плодија дженетеске. А и душа панда нагели нателе. Прво со керела Адем алейхиссалам джала према дала дженетско обошете хал. Дикено манушко бортало правдеа кјакоро. Дикено мануш ково джала која дава аш те грабинал. И природа леске тали те грабинал. Ема вадикале која маро дживдипу. Примети на кова кога мангена. Ака на Итало еке вакти ифтаренгор. А вела ов. Лела перомја. Лела печија. Лела печар. На джанава која кога манцарало. Посарна ладжаве на мукјат хано која телка си потребо. И како бор нам чорија се маме. Или ле со готе делине. Абе Итал мароте делине. Ов печавенцар, пе бојренцар, пуну коса, намислинела манге првото рошука. Аман ту дали мерне интереси неама. Состојба марима нушикани. За да и душа по крај халален те джал на теле попре. Джанени раздика дикоа квели душа квела тарошер. Јако ги квела котари квели душа прво, таро пре. Кога више приметинеа те прешу дрона, кога више приметинеа опрена функциониринена, муслиман спремин ти карта. И душа пошминела те напуштинел тут. Се пошминела таро пре наупре тикло, за да ко крај таро мујте напуштинел. Сошке пошминела таро пре те мукелту. Мате мрдине. Мангата крел, керганту тврди цело дживдите. А кана дикне саркочинавато. Ендика кана сока трпине. На улян захвално. Керганту барикани талахес керела фенге. Едика кана два сока коштине. O Adem alейхиссалам добинел и душа. Kada ја ситуација ва кергјовела е Адемес алейхиссалам дикјао која група мелекија джа емденен селам. Гело о Адем алейхиссалам ки група е мелеконгире ва кергјанге ессаламу алейкум. Емо мелекја тоа ширанге ва алейкум селаму ва рахметуллахи ва баракатух. Тогаш Аллахи Азza wa Jal кавакеле Адемеске о Адем, а кавајтало о поздравите ре умете скоро со повел, со вакела ка поздравинентуме кипху. Кја да ја ситуација Аллахи Азza wa Jal, кога више створиња ја Адеме алейхиссаламе, пренесинела пе халален котан ки Мека, помеѓу Џида. Која дава тано Аллахи Азza wa Jal и као ге Адеме алейхиссаламе ем куѓале пало думо. Која дава моменти халале никило цело потомство Адеме скоро алейхиссалам. Таро прво мануш. Джико јоумул кијаме, садла милиарде, о Аллахи Азza wa Jal,
и калгален ки виделин. Емадава викината хајато езелие. Време пред Аллах те надахнел томари душа. Тоа што Аллахи Азza wa Jal пушлаје клафи сај мануше. Елесту би раббикум, зар ме насјум томаро девел? Калу бела шехидна ала залик. Enva kerela va ne svetočina kladava. Коадава моменти калале но мануша сарине анге имани кој единство ко постои во Аллахски Азza wa Jal. Дали приметенена калале ки некоја ситуација десинела петуменге савте диктума кале мануш. Абе савте сумсне кјакеја случка, абе савте десисалило мангјаква. Дали пуштен туме сара вела кава? Со сара ква десингјо вела? А кава вела туменге која два вакти коги клентаро думоја де мескоро алихиселамен тогаш запознаинген тумен, а двајта два вакти со ајде посетинена тумен дека ќе бија случка сиенсине или ја дале мануше дикле. Свориња кана у Аллах Азza wa Jal Адем алейхиселам. А кана ќе адија ситуација Аллах Азza wa Jal повикунела сај мелекон. Перен ки сежда ја Адем алейхиселам. А кари да пучиле. Па на нели забранимо манушеските пропе ки сежда? Нели ки сежда перела пе Аллахски Азza wa Jal? Сара кари го мелекја пеле ки сежда ја Адем алейхиселам. А кари га чуарта и са продолжина кале слушка фалалено створиве Адем алейхиселам. Аллах ја разбија туме.